ke ngento ekhothalletseng yini lento le egaya leyo ukuthi udlala ibhola what inspired you ukuthi udlala idisc baba wami yeah akamqwesa mfana saqala first question manje siyapresana hayi into engigaya ukuthi ngidlala idisc yani yeah enhlekezi ibhali ezimkhulu nazo Yeah. like mangifika high school uyazazi mawufika high school khana ubona yabona izinto mangibhekeza ibhali ayizabhema amanye yabona lapho yobhema ama-drugs ayi-cocaine va fedi idisc ngidlala maka ngingekho ngithola ngidlala kuphela ngidlala ngiliyeka ngivale nalezi ngiyabona ukuthi hayi le mpilo le obvious mawublomi one nawe uzosicabanga ngabona ukuthi hayi le mpilo le ayi-cocaine thing choosing thing isidlalela idisc ngiphume intweni ezibhaka avela aqala lapho idisc ngidlalela idisc hayi yo angikarabile mnandi that was powerful babu. Yeah.